Amarira adasanzwe mu ntara ya Cibitoki, aho ni mu kibira cya Cibitoki. Urupfu rw'abasirikare barenga 500 rukomeje guteza ibibazo bikomeye cyane muri leta y'u Burundi kwa Evariste Ndayishimiye. Ibi ni ibintu byateje ikibazo gikomeye cyane, aha ni igihe hari gututumba umwuka mubi cyane ukomeye uri kuboneka hagati ya leta y'u Burundi ndetse na leta y'u Rwanda na Repubulika y'u Rwanda. Aha ngaha guverinoma y'u Rwanda yo yakomeje kugenda yituriza, ariko biragaragara ko ibihugu by'amahanga byo byakomeje kugenda bivuga ati nyaboneka Burundi nibutuze nibureke kurushotora u Rwanda kuko byaba bigiye guteza ibibazo bitigeze biba mu karere. Aha ngaha rero ni ikibazo cyavutse igihe mu rukera kuri uyu wa gatandatu habaye operasiyo idasanzwe yatumye abasirikare barenga 500 bose bapfa mu buryo butazwi. Ibi ngibi byongeye kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe M23 yakoraga ikintu gikomeye cyane cyo kuba yadodesha imyenda imeze neza n'amaranka ameze neza nk'ay'i Burundi. Baragenda binjira muri brigade y'aba FDLR na FARDC ivanze n'abarundi, baragenda barica n'udushoboka kubera ko n'ubundi bari babize babona basa bameze neza bambaye uniform imwe impuzankana rimwe, barica barabakindagura barabagandagura babakubita ibyuma babakubita udushoka kugeza ubwo humvikanye urupfu rw'abasirikare bari hejuru babarirwa hafi mu gihumbi. Brigade yose bari bayisenye bayirimbaguye batazi ngo aba bantu binjiyemo gute. Abangaba rero n'abakomando bo muri M23 bari bakoze icyo gikorwa. Ibi ngibi rero byaje kongera kuba bigaragara hano hakurya mu ntara ya Cibitoki naho hongeye kuza kubamo iyo kata yo kwicwa kw'abasirikare bari hejuru ya 500. Urumva ni hafi brigade yose, urumva babinjiriye barabica barabakindagura. Byaba biri kwibazwa bitese, bari kwibazwa bati ese ko twagiye dukunda kumva imvugo ivurwa na leta y'u Rwanda, perezida w'u Rwanda ndetse n'abandi bayobozi bari hejuru mu nzego za gisirikare bavuga bati u Rwanda ntiruterwa ahubwo rwo ruratera, kandi barongera baravuga bati u Rwanda aho umuriro tuwubonye niho tuwusanga, ntidutegereza ngo uwo muriro ubanze dusange. Ese byaba biri kwibazwa ngo ese koko yaba ari operasiyo yaba yakozwe na leta y'u Rwanda yo kujya kwivugana brigade yose y'abasirikare b'abadede hariya muri Cibitoki? Ibi rero ni ibintu biri gukunda gukwirakwizwa cyane n'abantu bari kugenda bamenya ayo makuru, ariko ni amakuru yatangajwe mu buryo bw'ibanga ndetse yasibwe mu binyamakuru byose bikorera hari i Burundi. Nta kinyamakuru na kimwe cyemerewe gutangaza iyi nkuru y'uko abasirikare 500 bapfuye mu buryo butazwi. Ni inkuba yakubise, ni amakuru adasanzwe. Ibi ni ibintu biri kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Wakibaza ngo ese ko abajenerali bagiye bakomoka mu bihugu bitandukanye n'abaperezida b'ibihugu bakomeje kugenda bandikira General Neva bamubwira ati Neva, wibuke ko uri perezida w'u Burundi ariko nanone ukaba umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, irinde gushotora u Rwanda urushoraho intambara kuko iyi ntambara ishobora guteza ibibazo bidasanzwe mu karere, kandi umenye ko u Rwanda mutekereza atari rwa rundi. Ibyo byavuzwe na perezida William Ruto wa Kenya ubwo yamubwiraga ati ese ko muvuga ko M23 ari ingabo zikomeye cyane kandi mukamuvuga ko zifashwa n'u Rwanda, mutekereza ute ko u Rwanda noneho nirubisukaho mu gihe muzaba murushojeho intambara muzarukizwa n'iki? Izi ni inyandiko zagiye zituruka hirya no hino mu bihugu. Ibrahim Traoré nawe yanditse aravuga ati Mr President, nyakubahwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndagushimira ku biganiro twagiranye ubwo twari kumwe dusura hano i Wagadugu, ariko nanone uzirikana ibyo twaganiriye ku byerekeranye na leta yunze ubumwe na leta zunze ubumwe za Afurika, tukubaka Afurika yunze ubumwe kandi izira amakimbirane ahubwo ifite amahoro. Ibi ngibi ubizirikane, wirinde gushotora igihugu gituranye kandi igihugu kibarirwa mu karere k'ibiyaga bigari, cyane ko bizateza ibibazo n'akavuyo mu baturage, aba baturage bagahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ibi ngibi ni inyandiko yakomotse ku nyandiko Ibrahim Traoré ndende yandikiye iki gihugu cya Uganda ariko
cy'u Burundi, ariko nanone ashingiye ku byo baganiriye abwira Evariste Ndayishimiye. Ntabwo ari uko gusa byaje kurangira, ahubwo perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni nawe yaje kwandika ndetse urupapuro ruto yohereza kwa Ndayishimiye Evariste avuga ati mwitondere ibyo mugiye gukora, ibi birazana akavuyo ndetse n'intambara idasanzwe hano mu karere, kubera ko muraba mugiye gushotora igihugu kinyamuryango hano muri Afurika yunze ubumwe, kandi nanone mumenye ko ibi bizateza ibibazo ku mamiliyoni n'amamiliyoni y'abaturage ba hano mu karere. Ati ibyo mugiye gukora mwitonde bitazaba ibintu bibi cyane, bitazagira igaruriro. Ibi ni mu gihe inzego z'ubutasi ziturutse mu Burayi, aho nakubwira mu Bwongereza ndetse n'ahandi mu bihugu bigiye bitandukanye, hejuru mu Bufaransa, zamaze gutangaza ko hari amakuru y'uko Ububiligi buri gufatanya n'u Burundi mu gutegura intambara rutura yo gushora ku Rwanda, kubera ko drone zikomeye cyane, nyinshi cyane, zirenga 500 zoherejwe mu Burundi, ndetse n'ibitwaro bikomeye cyane bigomba gukoreshwa muri iyi ntambara yo kwihorera ku Rwanda. Bavuga ko ari ukurwihoreraho kubera ko rwakomeje kugenda ruvuga amagambo atari meza ndetse batameranye neza hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari uburyo bwo kugira ngo bihimure. Ikindi gikomeye cyane muri iyi ntambara ni uko bivuga ko ngo bazabanza bagahera i Bukavu bakaza bambuka mu Rwanda, ariko ibyo nanone ni ibintu bidashoboka kubera ko bisaba kubanza gukuramo M23. Ese M23 murayikuramo gute kugira ngo mubashe kwinjira hano muri Repubulika y'u Rwanda, muri uru Rwanda? Ntabwo byapfa koroha bitewe n'uko M23 barusha imbaraga. Dusimbuka hakurya muri M23 naho reka tubabwire ko ejo kuri wa gatatu mu makuru twari tumenye muri uyu mugoroba, muri iri joro, nuko haje kubaho ikibazo gikomeye cyane cy'uko M23 yaje gufata drone ikagenda igatwika ububiko bw'intwaro zari zitegereje kubasukwaho, zari ziri Minembwe. Minembwe drone yagira hacucuma, drone n'izindi ntwaro nyinshi zirashya, ikomeje kugenda itwika intwaro zigiye zitandukanye. M23 ibyo byo yarabyiyemeje. Murabizi ibyo yakoze hakurya i Burundi igihe bari bamaze kurundayo nyinshi cyane ngo zize zibatere. Ibi byaje kuba ngombwa ko nazo bazitwika. Birumvikana neza hariya Minembwe nazo nicyo cyatumye ejo birirwa bazitwika zikaba umuyonga, ikomeje kugenda yiyegeranya kandi ifata ibice bigiye bitandukanye hariya mu bice bya Minembwe yinjira za Walikale. Ikindi ndibuze kukubwira, mu gihe Iran ndetse n'Uburusiya, Iran ikomeje kugenda ifatanya n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa kugira ngo bazengereze Amerika, ibindi ikomeje kugenda bifata indi ntera kubera ko ejo Iran yasutse umuriro ku mato y'intambara ndetse yari agamije gukumira amato yose ashobora kwinjira muri uyu muhora wa Hormuz, kubera ko Amerika yahakikije amato yayo. Ejo Iran yihora irayatwika yose, ndetse mbibutsa ko Iran yamaze gutangaza ko ishobora gutwika cyangwa se guturitsa insinga zitwara interineti ziri mu nyanja hasi ku ndiba, ku musenyi, kugira ngo isi yose ibure interineti mu buryo bwo kwihorera kuri Amerika. Ibi ibibazo bikomeje kugenda bigaragara hirya no hino ku isi. Reka mbashimire ko twabanye, reka mbashimire ko tubana buri munsi, ibiganiro byacu nagahoraho. Reka dusubire mu kanya gato cyane mu yandi makuru, nza nkuramburira hirya no hino ku isi uko bimeze, twibanda ku ntambara hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23, imwuka mubi uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'isi yose muri rusange, twerekeza mu burasirazuba bwo hagati. Njye nari Matsoni, reka mbashimire ko twabanye, nyagasani akomeze kubafasha no kuba umugisha utagabanyije. Utarakoze subscribe, kora subscribe, twibanire ube mu muryango mugari wadutera inkunga. Reka mbashimire ko mwakoze subscribe, like, share and comment, birakenewe. Imana ibahe umugisha utagabanyije.